tammere nden e bindeje islamu den tati burde mawnude den, yani usulul islam o salasa. Bindeje islamu den ko tati: ko andugol Allahu tabaraka wa ta'ala, gandal sellungal e andirgol odo annabajo, gandal sellungal e andirgol dina islamu kandu woni sharia on e finde nden andira dum dalil. Ma'rifatul abdi rabbahu wa ma'rifatul abdi nabiyahu wa ma'rifatul abdi dinahu bil adilla. Hakada ulimna. Koni woni ko andinira den bange dedo bindeje islamu tati tawayde ko darura yankoje ko be juldo on hebana dum do andal. Si juldo on hebanari dum do andal, mo sati perdude, mo sati hayrude. Joni non aslu dimmo on bindere dimmere nden woni andugol odo ne laado sallallahu alayhi wa sallam. Dum don kadi no wadi caldi didi, no wadi andugol sira mabbe on, dum woni biography mabbe on, anda kadi sunna mabbe on, dum woni kuude mabbe den ka diina e kongudi mabbe din. Wano andirden non wonde as-sunnatu salasa, mana sunna ko tati, ko sunna qawliya e sunna fi'liya e sunna taqririya. Ko imma ko be maki kon, ma ko be huwi kon, ma ko be nyinni kon julbe ben e dow mudum alayhi salatu wassalam. Jonnon jangugol odo sira ko jangugol lasli e lasliji din tati ka islam woni ko jodani den do en turki Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah wadu barke e jonde nden o arsika en moƴƴere e mayre, o yafano en bakkatuji meden, o yafano en fatibe meden, o arsika en battane moƴƴo yoba karamokoɓe meden, jannube en e wallifiɓe defte ko wonɗen wallitorde ka diina no famiren ko ɓuri moƴƴude en joddi. Yuɓe ka woɗɗiti seni ɓen yo Allahu tabaraka wa ta'ala waɗu taɓande maɓɓe ɗen rif'atan lidarajat wa mihwatan lidhunub. En yiltoto ɓawo seeɗa, hande ko duwano ɗen immitade ko islamu Hamzata. Islamu Hamzata radiyallahu anhu. Hamza ibnu Abi Talib, yani ibnu Abdul Muttalib. Hamza ibnu Abdul Muttalib. Sayyidina Hamza bappa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, gedal be soro nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, bi mana baba gotoɓe ben maɓɓe fi silmugol maɓɓe ngol nata ka dina, accitugol maɓɓe keferaku ngun e shirku on ara ka islam. Ado ɗum haray en yiltoto ɓawo seeɗa ɓeyditen ka kumpa ko jangano kon ɓawo ga ndeɗo toɓɓere istihza'u quraishin bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wonde quraish be fuɗɗino golle kese dulle ko honɗum ko jalkitagol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓawo girdugol e maɓɓe debata yeena ɓe tawi luttitana e nelaɗo Allah on e piigol sahaba ɓen tampina ɓe. Ɓe jantanino en e nder sahaba ɓen ɓuranoɗo tampinede on faman huwa? Naam, Khabbab bunil Arat. Non woniri radiyallahu anhu. Wonde sahaba ɓen fu ko ɓurano tampinede, ko ɓurno hawrude tampere ka lettede Qurayshiyankoɓe ɓen ko Khabbab geɗal Arat. Tayyib. Ɓe wi en kadi ka jalkitagol Quraysh nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, ɓe wi no jeyano ɓe jantanino en ɗiɗo e jalkitinoɓe nelaɗo ɓen. Faman huma? min almustahzi'in allazina istahzu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Al-Aswad bun Abdi Yaghuth. Al-Aswad, طيب Al-Aswad ibn Abdi Yaghuth imon kombo. Naam. Al-Aswad ibn al-Muttalibi qabbahahum Allahu ta'ala.
yani no jeya e jalkitotonoɓe ɓen waɗaynoɓe ɓen fukahiya comédie jala waɗa comédie jalkito nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mokoɓe ɓeɗo yimɓe ɗiɗo malkisaɓe yo Allahu ɓeydan ɓe ɓiññande arɗen ka alhijratul ula lil habasha firgu aranu ngun firgol sahaba ɓe yaha leydi habasha eɗen humpa andugol ko sahaba ɓe jelo woni ko feruno nguɗo firgu aranu nam ka worɓe ko ɓe 11 ka sonnaɓe ko ɓe 4 tayib ko hombo wonno hoore ngol ɗo setewol wa nguɗo konu julɓe ferunoɓe ka firgu aranu ko hombo nelaɗo watno amir maɓɓe on sallallahu alayhi wa sallam ko hombo nelaɗo watno hoorejo on ka firgu aranu ɗo ko ɓe yahata habasha ɓeɗo 11 worɓe e 4 rewɓe ko bonno hoorejo Yahya Usman wa kana amiruhum Usman bun Maz'un radiyallahu anhu o Usman gedal Maz'un nelaɗo watno amir maɓɓe on mana chef on tayib joni ide wawi arde ka finande here inchallahu taala islamu Hamzata wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma silmugol Hamza e Umar gedal Khattab on yo Allahu wele ɓe kamɓe ɗiɗo tagrid capanɗe jowabo on wonɗen e immitorde ceerno on maki أسلم حمزة بن عبد المطلب وبعده أسلم عمر بن الخطاب فقوي أمر الإسلام بهما نعم أسلم حمزة بن عبد المطلب حمزة جدال عبد المطلب أسلمي وني أناتك إسلام يسي convertir en islam وبعده باو مكو أسلم عمر بن الخطاب سيدنا عمر كدي سلمي فقوي أمر الإسلام بهما أنتم فياك إسلام دول نري سبو مأبي كام بديدو هري حمزة من هو قنبوني حمزة كأم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخوه صلى الله عليه وسلم أيضا من الرضاعة نه Hamza ko bappa nelaɗo ben goto ben maɓɓe ko musidɗo maɓɓe kadi ka muynan mana Hamza e nelaɗo muyni sonnaje goto faman hiya nam ceerno Yahya la na Halimatu Saadiya ɓe muyni ɗi kamɓe ɗiɗo nam Suwaybatu ne ɓengu hombo maulatu abi lahabin maulatu abi lahabin Suwaybatu sonna ɓengu abu lahabin on woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama e bappa maɓɓe Hamza ɓe kafi muynan e makko tayib silmugol Seydina Hamza ngol ɗum ko waɗi kaka itande 6 ɗum ala ka darsuga kono no ari ka bahas e ka shuruhat riwayaji ɗin kadi ko selluɗi kadi woni ko ɗaɓɓituɗen e muɗum ko hitande 6 ndulu ngun yani fi sanati sadisati min al bi'sa aslama Hamzatu radiyallahu anhu ka hitande 6 ndulu ngun ko ɓuri jalade kon ko wonde annahu aslama fi shahri zilhijja ko e lewru donkin woni ko kanko Hamza o silmi Hamza eno atturi Seydina Umar sirmirgol duuɓi 3 aslama qabla Umara bni al-Khattabi radiyallahu anhuma bi 3 ayamin balɗe 3 o attorno Seydina Umar ko balɗe 3 woni hakkunde Hamza silmugol Hamza ngol e Umar ibn al-Khattab
ko sonnajo no wi'eteno Jada'ana mawlatun li Abdillahi, sonnajo gollanaynoɗo bennelaɗo no wi'e Jada'an, ko on arno tawi nelaɗo o ɗowtidi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka Safa, ka hoore fello ɗon nelaɗo wanno ɗon markazu da'wa, ɓe wanno ɗon nokkure ka ɓe senotono ɓe nodda yimɓe ɓen, sabu ko nokkure moɓorde woɗɗa Kaaba on hay seeɗa o nder hurum on. Jonnon hiɓe ɗon ɓe wajade Abu Jahal o ari ɗon o yenni nelaɗo hoyreji hulɓiniɗi, o yenni ɓe nelaɗo jabaki mo, sabu honɗum andugol goo ko o mawɗo maɓɓe, ɗiɗi o wala waɗirde ɗum sina majjere. Ha nelaɗo no maka Allah mi torike ma sembinir Islam on goto e worɓe ɗiɗo. Fillayigo wi ko Amr ibn al-As e Umar ibn al-Khattab, fillayigo wi ko Abu Jahal e Umar ibn al-Khattab. Jonnon Abu Jahal ɓayi o yenni nelaɗo jabaki, o ƴetti goɗɗum o fiɗi ɓe o barmini ɓe. O sonnajo fala yande kanko Jada'an walla Jud'an o fala yande e Abu Jahal kono tawi o ala dole mum, o dogi mo noddoyde faabo o fotti Hamza, o wi'a ɓe wari ɓiɗɗo musidɗo ma o. Hamza jaa fi tilka alhamiya, o ari e nder on jingi ɗon, kono hawrodira yimɓe ɓen no wi'a Abu Jahal o ko bewɗo, Abu Jahal o ko wasanedijo, o sukale ko woni wolde kon ɗo inna li aqwalihi la halawa, konguɗi makko ɗin hino weli hiɗi nandi e haqiqaji. Si tawi ɓe tawtatamo e ɓe tertomo, Hamza ari tawi Abu Jahal no dari, o ƴawni gawsu makko on samaru ndun ka holgo ngon, o lappi Abu Jahal on piitoy to, kankade o barmi. On tuman o wi on waray ɓiɗɗo musidɗo an on miɗo hakkundeji moɗon, faqad dakhaltu fi dinihi, kanko ko non o silmiri. O wi'a gila ɗo mi naati ka dina Muhammad, ha goɗɗo memitamo kadi. Joni Abu Talib duuɓi ɗin towi nayi o ari woɗɗaka faato, Allahu tabaraka wa taala baki Hamza e Islam balɗe tati ɓawo ɗum Umar kadi silmi. Tawi joni jambaroɓe ɓen ɗiɗo, champion ɓe Makka ɓen ɗiɗo naati Islam, hay goto jeccaka hande kadi yaltugol wola e hoore julɗo ma ɓittina julɗo. Ko noon Islam on heɓiɗi cembe Makkatal Mukarrama, karande lawol. Torki Allah yo Allah waɗan en sabuji moƴƴi ko semminoren ka dina, si dole ala kara han gonga on feñirta. Joni noon ɓawɗum ɗo waɗi kanko Hamza woni o naati ka Islam, ɓe wi ka takrir 50 lam yasbut shay'un fi kayfiyati islami Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Amma silmugol Umar ngol ka Sayyidina Hamza en sifiki ka ko honno silmiri, amma silmugol Umar ngol ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɗum ala ko tabiti e muɗum ko selli ka bindi. Fi hen ɗum ceerno no yewta en ɗum ɗo, eɗo gandi buyi ko haɓɓiti famay ka dina kaka filmuji, surtout wano siyaru as-sahaba wa siyaru a'immatil huda. En dari wano Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, woɓɓe no turni filmuji gurdam maɓɓe. Woɓɓe turnuɓe ɓen ko cinématographe ɓe, wona karamokoɓe film. Ƴetten wano o américain jo turnuɗo o filmu nelaɗo wiyeteɗo Ar-Risala, le message, Anthony Queens. ɗo andi ko Anthony Queens woni on acteur jo. Anthony Queens ko chrétien jo déjà, ko on kadi tulni oya filmu kadi Umarul Mukhtar, Anthony Queens, bollo Lion du désert, Asadu Sahara, hanko turni on film. Mo turni kadi filmuji buy, kono ko document ji ɗin o ƴettata ko traduisa kon ka français, o inspiro ɗon o rédacta filmuji ɗin. Kanko on ta rédacteur en même temps o wona acteur principal. Sabu ɗum ɗon karamokoɓe buy ka islamu ga tawi kañum kadi e ukkoto on sellintina. Kono tawa karamokoɓe tu wawata heɓade fi ko turna filmuji ɗin, ɓe bakiɗa woɓɓe go ɓen ɗon si ari waɗa e nder filmuji ɗin hingiri gigije ko ala ka lasɗi ka sira. En famodiri.
يوسف القرضاوي إن محمد سلابي المصري إن بيفونو تورني في الموجي ابن تيمية بتورني إمام حياة الشافعي kono ɗin filmuji tugortake goɗɗo tugortako ɗin fi jangugol dina no waywa ko minata en kon ɗo ka réseau sociaux ji si tawi ala bindi woɗo heɗagol dina ka réseau sociaux ji sina ɗum a moɓay ko muɓuɗa o takunu ka hatibin fil layl bil layli a wawi wa tenirɗo jemma ɗani mo teniri jemma waddoray leɗɗe waddoray palla ka a hoccoray fo hay moɗo addoray di addin dina kanko jangete ka defte fil hilaq ka duɗe yeso karamo ko ɓen e dow helande koppi eɗo gandi defte buyi hande ɗe jangeten surtout ɗi manzumat ji haray no waɗa anashid ji no yime ka sukaɓe buyata eno heɗo ɗum o al arjuzatul mi'iya arjuzatul saniya fi sirati khairil wara tawa defte buyi no waɗa gimɗi sukaɓe ƴetta e ɗo ara heɗi ke angayni ke hunjade manzumaji ɗin kono anda ko ne deftere ndin ana uhadhirukum iyyakum wa nafsi an dhalik rentini horange ɗum ƴetten defte ɗen jangen ko ɗon marɗen ka heɓen nafa bayanaji ɗin heɗagol karamo ko ɓen ko wajoto ko muhimmun jiddan kono ɗum ɗon ko secondaire fiino ɓuri ko heɗotoɗa bayana kon sa heɗike bayana ɓuri ko fiinotoɗa kon a wonay neɗɗo anduɗo mo anda ko memminawo ida humpiti kono ala ko anduɗa ko fontawo ala ka tugga hondu yani anduɗo ko wola kon fo anda ka tuggutu ka hondu tugge ko honno wiyete jahil ka wa jahilun ko ɗum heɓi hande enen sukaɓe ɓen buyi ko memminɗa ka dina o yimɓen nani ɗum e bayanaji ayi goɗɗo no lowi 400 bayana e mémoire wal no heɗo ta gayniɗi heɗade woɓɓe nawa mi heɗitike mémoire ngal laaɓi 3 4 kono joɗɗinimo wiya yo waɗu bayana ala fonti deftere wiya yo fiine ala donc heɗagol ngol no moƴƴi kono hikkinen fiinagol ngol yeeso heɗoren noon ɓe wi qissatu ashahiratu indama daraba ukhtahu fatimata wa qira'atuhu li surati taha o ya qissa arɗo lolluɗo fi sayyidina umar no silmiri noon wonde o natuno ka darul arkam o tawi ɗon bandirawo makko on fatima e modi mum sa'id hiɓe jangude ka khabbabunil arat suratu taha o konki ɗo gandi min tigi mi sifanike ngon qissa ɗo ka no sayyidina umar ari noon ɓay o konki nelaɗo maki dare ko homboni o yaari yunnori ka buddu wi ko umar nelaɗo maki udditanemo in jaa bil khayri falahu l khayr wa in jaa bi sharri falahu shar ko wardi wo taway ɗo siko moƴƴere wardi no ɗo siko bone wardi o taway ɗo nelaɗo makirta non nelaɗo maranta goɗɗo bone gelike ɗum ɗo sella yilti kadi wonde ɓayi o tawi miñam makko no janga ɗerol ngol o wi adduɗo jiwon inni alaɓa wo o laɓɓintini honto o laɓɓintini ɗon wo o laɓɓintini o jangi o silmi ɗon kanko umar ɗum ɗon fof ɓe wi wo tigi tigi on bindi ala e mum ko selli akhrajaha ibnu ishaq fi sirati biduni isnad ibnu ishaq a deftere wiyetende assira eɓe addi o riwaya ɗon ko alda e tugorde wabnu saad fi tabakatihi ibnu saad ko kamɓe windi tabakatul awliya yani onode hilyatul awliya wa tabakatul asfiya dandi ko nden deftere mino yaya hamdallahi mujalladu jeɗɗima jeenayi deftere donc ɓe janti ɗum ɗo ton kono ɗon isnaduhu daif tugorde maɓɓe nden hinde loyi ala kulli halin fino sayyidina umaru silmiri non qala al hafiz ibnu hajar fi lisan al mizan ka deftere mon dar ton dare ton qala al hafiz ibnu hajar ɓe maki fi lisan al mizan e deftere maɓɓe wiyetende ninden ɓe wiya qissatun munkaratun jiddan o qissani mo andaka few ko ɗum woni ko raɓɓiɗi kon